Mobango Joankadha Shieto oreterine Yetu Sacco. Yetu Sacco, your success, our pride. Bagana ntuba kwithira gwatanite nani Mobango ni Joankadha Shieto gorobwa na arua na tugwatanirite kwithira twereithiria na bari ngugira bethagira bakirita na nkuruki igitara muciari rimwe agita thina ari na inya na agacoka akethira kigita thina kimwiri ate kwithirgira gugita na mbere ndene nje Shieto na nkurukira amwe kurwa watio membi amutigite na njira igikuo kana mutiga na njira ingi akwithira bathukene nimbi thagira gita na mbere na muciari uju nawe na gwatanite ajitwe ne mbajwa na atikomba kwithira giciokeria kitu Mobango Joankadha Shieto tushwanite na mwari umore withirite ari university ne bindi atigane na mantu ja kithomo acokethira kireithiria muciari wawe nuntu no mwana urorigitie ndene njeje na tungi ni nkiro twa murungi karibu sana nkiro Mobango ni Joankadha Shieto ibwega muno makena o materi karibuni sana kwetu thank you nkiro withirite withiria mbi na kwenu gwitawate na wa umire skuru igitariko kwetu mbere ya mani ya Bogeta West ntura yetu itagwa Kierera na oni the university ndithithia Bachelor of Education English na Literature na mamwe kwa go pass 2025 ironda ambiririe kumenyera babo kwa uria wethiritwe ari bedridden for 18 years nonto mami okwa noe wari the sole caregiver na no menya iranjetu na ndio ni ndachekirira twene bya mami okwa ndajokiria kuma au wari kinya mwaka juriko university ndari final uko thiraia nigeri otithithĩtie kana nate imbi otigirire so ndabati kuthirigerio bya kwa last year but mantu jau ku happen da postpone na ndi expect kuthithia kigerio gyakwa kia muthia between this month na August na early August ye mwaka jotore jojo nkirote nimbi gukushiririe nuntu twira muciari waku kajitwe kana nate mami okweta itirwe nimbi ri na thina na kinya watwira jitwe ta mzee mami okwa ajirwe cancer for like 3 years lakini akuwa ready kuongelelea nontu nande maybe atega akarigwa nande eta cibitari gwa karate no teginje tumbere na nyuma so mama kwambiria kajwa agire karonda rurumene assume mbuga ka munti mwize kiendelea tora gwita ki dentist within 1 year 2 years akeja kwa painkillers akikira kiragwa ego so nande ago karanga kwa twika kironda kigwita gikina magaujo na throat yawe so by the time tulijua mam nare ago kinya I think stage 2 na au niona ande ambere treatment late 2024 na from there mambo ilienda haraka akakimbizwa sana chemotherapies akamaliza vizuri but akarest July after alikuwa ameanza kurecover vizuri but then akaanza kuwa na complications za kukohoa nini twetaterwa cancer care ko metasize yatake lungs na yatake liver so within 2 weeks my mom passed away yes na mtu no akira shuria mkirote muciari waku kendethira mami gitandene kwa miaka 18 imbietire na mbere na ate akarikire kendethira ati gitari uri onthe kinya mbere mwekuru wa mutiga ati no keta na mbere kuthia tungatiro babo kwa kari na accident kinya twiraga I was not born ari na accident a while ago na ari muritiongo kimuno na chiometie muno ari tango gina agriculture so bageta field work kabagwire na ngari na ndi aringwa uria mtu aringa go karega kwita medical check up ukaigwa uwo tino ringi so that is what happened to my dad na ndi akirira nije na ndi baadaye amberia kugea complications cia magurumbi so by the time thinemenyeka aria kwambiria gutumira kinya kagari mbere ta sibitari na ndi history thingatirwa irio erirwe karingirwe spinal cord yewe na mtu akaringwa spine either iri irreversible kote ukomba kuthithwa na ndi abo manager condition
although itwageragia muno that time ndona physiotherapist bakija no mbai kubaria na tugeta kinya cibitari physiotherapy netaga muno but na ndikiragia atumire iremera ni financial struggles. Again dad kagwire ena clutches na ndikinya ugua kwa mutonya. From that time irio ambiririe gutumira kagari na kwaga physiotherapy condition ye wasen ndai atiomba gukarambi atiomba kumove maguru atiomba kugaruka tunamsaidia haizi jifanyia kitu tiga kwaria na kurea maybe yes. Na riu spine we kae ki nate kwa athitha thithirwe getire athinjwo kana nate kwa kariri so etere 10 week sikumbuki ilikuwa mwaka gani hiyo lakini walikuwa nafaa mweke chuma 3 moja hapa kwa shingo ingine katikati ingine hapa chini lakini waliweza kuafford peke yake moja na ilikuwa riski sana pia madaktari hawakuwa wanataka sababu pia age yake no ntoe 78 years na ndivyo athugania mantoja kwa mbirio muthitheria surgery huu hawakuwa wanataka no wewe insist na itikia ati akabu agitwate so alifanywa moja it was very expensive na story kaishia hapo kwa Remerau Burunande kwa nandi kumirau achoka etagi crutches riu ire on accident kaire na crutches are monandi kwithira buru agiki yes na ndio ni watu area from that time hakuna hata physiotherapy na ndi atwire tu au kuna ndiko miaka kwithatu atathithia mazoezi kinyate ithatu ake it's like 10 years yes ate kuthithira mazoezi yes ajawai na muno tukweku kirite nuntu nandi gotigirwe kario mwene njeje wa ntumurungi tukweku yambaire yate na ithagire karia te nuntu nkona mathajara maingi twakwithirio muchinche ya kiuga kwena riwa riringi ndio kario thirio mario me umitaburana kumutandikire bati kena tiringo iriwa tukweku ithagire karia te wambaire ya tukweku atena kana uti mathaja gukiriri mbere mao nimbo kaira mapema nonto wa kumuthiria breakfast lazima achukue breakfast yake mapema na from there I make sure bedroom mewe in it nonto jara maingia umaraka jaeta bedroom so we have twena caregiver oni ntiomba ukamata babokwa na ndi twena muthakore omuthethagiria manto jara oni ntiomba kuthithia personal hygiene na ndi oni ngogia kwa iko make sure bedding chawe si ni room mewe neat kamurugiro otoronga make sure sawa from there na ndi ngatend kiri ngoko impendete kurithia ngoko ngategera ore nja gukari maybe nipumzike kidogo mbere ya umara gintu thainya au nonto umara gintu thainya so umara thainya au nandi ngethurwa ndiko noka kidogo so nuka mumario thainya nandi muthako wetu no ekia give wetu nandi twina muthako mwega muno na ananisaidianga sana so ananisaidianga kumbeba although at times nanto baba kwa no morito kwere gware magwano yo kethriba gwire and nije twamugwatanira tu baire it happens neo reason ye mwende magoi kuma nja nonto kama siko kitu kayo i happen ni sad sana yes so from there naanza kuwapikia na kulanga by 12:30 kamorugera tugakarau sometimes wakati tunataka kupiga story na hapo tunapiga story na yeye tuko ethero tu slow also can give you nandi narara kwenu nararaga gwetu tukarana weburu kwa uno muthethaire yegwe mantu jotheru omugambia jo muchinche katheta yes na train go chencha katheta hizo vitu ametrainiwa na utuko rimwe babo kwa nonto atiomba kuigweka kago chigura na ndi mami utuko no ambukie mara mingi ananiamshanga hapo 2-3 anataka kumeza dawa na kwenda kugurwa kuwekwa kuguru bwega so tugekia giving going oge 24/7 so na mkanga tu nkiroto chithiriria ate au na we mwarimu literature kwithira ukithomea literature kwithira ati mwarimu ba literature tuitikite bakara every time be maukune be thoma ntu mantu jakara no jakara jagita ngichinchia mimi ntu bo gwithirite bukaria to toro ne bwaku na kwithira we mwana munini
Oni nandi manto zomi muno ndi kuona mami okwa pass ndachiuria nandi wakara atia kuti mwari ungi gwetu but nikajiambia ni mimi tu na itabidi nifanye aje. Nandi gitumi oni nkarite na baba okwa kwithirwa na area present dad oni gukora ndi na baba okwa twithithia twinto tura tunini ja kundikana kuhura nguo kuruga twathambagia kinya nyomba rimwe nawe rira tuingite skuru. So na kinya nanditana muno nontu kinya we mtu mume na literature muno na ntethairagia muno ndeta ndamwira twithoma yukuri akambira rinya twito athomete so itwari na body eu muno na kiwi kyo giatumire mpenda gukara na baba kwa close na ntenda kumutiganiria. Nkirote tukwithira aria bumaragia baba oku na bukamwika ome na tabwa thuganirie kuthithe rutararu iwilchera bwa mumaragia yo na tabwa akirira bwa thugania ati ora bomba kwithira bwi motithia riwa kana no igire ne thugania riri kana ne rari mito angirikata. Ni very creative muno alafu kinya baba jaba physiotherapy nonto ibendaga antu akathithirwa physiotherapy arekaja so au ni obezire na idea we gwaka rutara kenda bomba kumuthithiria physiotherapy au na ndi kurema aenda tukumamaga au nonto amamaira ka mattress karaga physiotherapy au akithithirwa nini so na ndi akurema gwita na physiotherapy kurema kwatwikana ndi akaumaraga au twagotera rio au kwa unande karotaraka mabati jabu ikite goro nontonde tukwithira ugitithagia mabati gukethirwa kwina mbura na ore ntethairagia kwa mukurukia ate akui oni anchiomagia kwamba mwikira mabati yengi kinya gwitana kana mbura kaingia gwatwika atumba gukamatwa kurite muno mwikaira mabati mbere mbura ikamba gukuruka kana rira kwena rio aenda gukunikwa uthi yake nonto arenda na nange kwi rio wene mtu akaringithwa nerves ntijora gukaraga nonto ikwarite hena mberengeti anto ibarigara anto ibamburagia niki abagu utio mukunura gokaria atia lakini batere agwa noena ndio ukauga uria mweri jwa wejo kuga uria kaigwe comfortable ni utogetani kwa unande oto mwithira kari jara mwingine watinda maybe ni bwaremiro kwithira bwirigira physiotherapy miaka iu akuye 10 na untu bo maybe bumuchoketi ni motoro ne bwawe kana ngoga na takui. It has to do with financials nonto akuma kuthithirwa operation area ibatumirite mbeche nyingi. I think it was almost 1 million na yari gwikirwa gachuma kamwe the expenses kukombora ngari kumwikia no. So from there tulirudi chini kabisa na ndio nyo nyamwira yambiririe kuremera na kinya wena karaga gitaga cibitari muno muntu akaringithwa spine nugiaga thina cia digestive system thina gachingiaga kinya asthma nonto bwa kibaranga kiritwaga so anakuanga na challenges mingi sana kinya ndawa natumagira so watarania mathabu jau jonde you only do what you can. Nandi how often maybe bumuka hospitali kana uti complication ya gatigara ichia kibara complication nagiaga na chamono especially nonto bwa gastritis gastritis na tumaira ndawa muno cio mutetheria gwita kioro sababu ha move so na ndere moe kureta thina na gwatwika na guturwa ambiria guturwa tunamkimbizanga tu hospitali na maybe rere akatheta ina infection nonto ni gwata infection muno eka adile kuchenchwa kanari mwogo ya automatically nileta tu infection nonto bwa drops ile itigara bachincha katheta so hata hiyo I would say tunenanga hospitali mara mingi sana na kinyatha hizi eri nabati kuringwa mbicheki uno ntoto gwitanga cibitari muno ntenkorikana rimwe tugweta cibitari daktari amburia burathugania athithirwa kithimi gia cancer ndamutego no ntubari bagutona twetire cibitari thinete kuonora na yari infection yari resistant so cibitari na itweta maita maingi muno. Mimbi kiriwe akara na pampers eta kioro ate nonto nandi kinya gweta kioro
anatumia pampers lakini sio kila wakati. Ndiraigua kiu kiawe giti sawa na uga akagitatia aka dress na diapers lakini riu ringi muthakore na mukamata be sessions kama ni asubuhi 6 bageta tainya kairi tainyanya au nandi Oiketu munande bubatere kurungamira mathaini ja kuria kenda mwiri jumenyeria kurigis nonto mathaja retaga so nandi akaigua kiu kiawe giti sawa na ugaga akagitabure agekirwa diapers mbi mubango nitwankara cietu nonto atwigite mantugera withirite ukithithia ni utethe buriku burindenda kwithira bwikinyira njeri mbi ucoka skuru withira ukithiria kigerio giaku ucerio kwithira gikara bwega na bwinde bwithira bugite na mbere no tura as much as na bubuti chokora bwari nonto ithene tonyire mwirini. First of all nindenda kuromba baba gurirwe kagari nonto kawitia karena ko karombete na ikamugwithagia maitaja maingi ngerete guchwa wheelchair ya rema na ira tuonaga si donated asietherwa si very weak nonto bori tobawe kuna zenye mbili alipewa lakini amekalia wiki mbili ikachaka na ndinenda kagari gakega there is one amekuwa akitumia from 2007 yari donated na I think ministry ya disability but kaerewe worn out spare parts tukatafuta tukakosa na ndito are mwanona koburu. Secondly babo kwaga physiotherapy no kinye mureta irathine we indigestion no kuona chakula bitithe agwa rimwe maguru jaga kwa magandi so kinya tugathetherwa pati we physiotherapy nda appreciate muno au ongekere oni kire baba still caregiver kinyethera twina we komerete oni ntemurete kuma last year December kare mto mwega no merete oni ntekumenya mbecha una rika uma lakini tuambite kagia ntukwema tukagitatia tugachiona so hata hiyo ukiona mtu anaweza kuwa anatugaramia huyu mtu wetu tumuregangirie komi nonto bwango giwaritaga nonto no we kinyo ntethairagia na unja nkienda kurima rimwe mwira ngwati aja na thirdly oni skuru ntari na balance so yoni ngeta tukuthithia kigerio and for the rest oni penda tukuendelea kureithia nguku na ndi challenge kwa kureithia nguku ndikureithia last year indendagia nguku muno but now babo kwa karaki ajagwa na ndikiria nkona kigeta ku so na ndi project ye kwa mirau na ndi indenda kwambiria kairia fresh ndina structure but now capital ni eremerete buru so ninde so mpendete kureithia nguku muno lakini capital ndio shida na hata nikimaliza shule bado naweza taka kusoma lakini kosenye naweza kuwa nasomea hapa tu nyumbani hiyo wakati ikifika nitajua but also if kuna mtu anaweza taka kunisponsor hiyo nita appreciate sana unindendete kuthithia law lakini mbije ntagwirire kuraja no ntundathithiria literature but nilikuwa nataka kufanya law sana yes so after this mimi ningetaka tu kufanya law and that's it nkirote nwithirite ugikara antu no baciurie antu benu bo twina antu betu ndi na siblings lakini riria mami ajitwe oni ndatigirwe nja ndina brothers there are 4 of them they really tried ibo bajokerie murigo jwa mam pambira onde mwari ntigwe nja nao na babokwa so wali walk na yeye and naweza sema hiyo safari ya kansa si mchezo nonto inyo bado itwatigirwa na madeni so hadi sasa tunajaribu kuona kama wata kethera baga gitatia kethera baga swindo nyamwira yu deni wejo kitwere mami athitherwa treatment they were there they still support but their family men which we understand mijana ndiba tiomba murigo jo we are still recovering from the loss ya mom the financial strains so nande it's very okay they help where they can and we appreciate a lot yes mimbi mucheri okununto magita jara maingi gwe gutindana we mathajara maingi kagita karaka ingi imbigo mzee akiugate ke wendi bwankoro yawe nuntu to mwethera mami u no gwagwita
baba kwana appreciate muno ni kwithura ndiaja na mbiraga nkanoga no mbikaira moyo muno no nditanite kumeria na ndiamburagia woni ndamama mianka 18 utente kuithiriria ri augo wina maguru na wina njara na no gwitana no kumara ri gitomi uka give up imbi na ndimutega oni nyate arie ndamutega nkaigwa ndagia inya ngethira ndina reason ya kuendelea gutura na kinyou kumumenyera. It's also to show kwani abange it's okay kumenyera muchiari uku. It's very okay kumenya muchiari terasima aturi au lakini ni wichechara changi urenda kuthithia jakethera jareo no kuona so hiyo kitu ndo inafanyanga na stick na babangu. He's very loving na very encouraging. Akarau na ndi tukamberia gutara itharimo akambira kinyethera nte gwetare umanye nkirote kwe bonya bateona nyombe ko mama akambira kwe bateona irio ankamwira iyo kaba gucokagia nkatho nkirote we mwana munini na nkuruki kwethira ndi no ino thuganira ucoka skuru na kuthira kigerio indi unwethirite ukiona kanyira kwithira ukithoma kanya kakwithira ikurukira maukuru kuma skuru tene. Oni nthomaga impendete kuthoma muno. Ndina bara bona story kwa na TikTok maybe bakaigwa nkera gichonkombi bambira unaweza taka kusoma hizi vitabu wananitumia so I read inthoma iba ntomaire nyama kuja kia giving encouraging books literature nini na kinyami tadao bado imbona time ya gushoot twena babo kwa kana rira nkuruga na au nde shughuli ciakwa au ni ndambiriria kana nkerethia nguko maybe chere dinkendia so I have time maybe wakati ako mgonjwa ama yuko sawa hiyo ndio sinanga hiyo time akili pia ina okaigwe nyote uomba kuthithia but right now is not bad naweza fanya vitu zangu akinihitaji ananiita that's it. Bia kurabia wetha kirakire ambi ni mbie botumaira muno baba kwa rejaga mili imwe arejaga musere boiled rice arejaga mpoka irugina ikwache na karati au angitiga mwekire gitunguru ana stick to that na uji asubuhi hapo pengine ni maji ndio anakunywanga kwa wingi lakini akihitaji kukula nyama anasema na ugaga tugeta buchare tukamugurira nyama akisema yeye mwenyewe. Yes. Kirote twerekeria na tawira ntu bangi benu no ntu ibethirite barungamanite nagwe na nyagwa ngo kwithira ucitanirite no bakona bagu support kwithira wikara na muciari. First of all kwenda ku appreciate ogwe makena nantu bakona story kwana ko decide ku make cover. It's an honor. Si kawaida. Najua tuko wengi wenye tunahitaji msaada but ni grace na so far imekuwa grace pia kwa wenye wamekuwa kikuja kwetu. We get a lot of visitors. Pakeja baka karandia una babo kwa kiume kio kithira gatinda kwariria story stress ikathira so ne utwetaga tukona nto gwetu itwigagwa we are not alone kinya tukaringa story. I have friends wenye wanakuja tunakaa wiki moja tukakarana babangu atiangoge what have you. My dad amepata daughters and sons wengi sana they come to him they open up kwake wenye maybe hawana baba nini I really appreciate that. Imorungu kaborea na no kabotharima. Thank you kiribwega itarirega itanambere kwithio kiritangu gino ntu inguge mwathani yakwete na gwikira inye mwanya nontu ibaba ingi bagereya lakini bakethira bere mwambati ugwe numbite mankera numbite bwega nintu bakwithira gwatanite na ni mubango ni jonkatha cietu ukigwa uraumba kwithira ugita na mbere kwithira ugitetheria nkirote na nkirote mbere ngithira nkithiria utampa namba kwethigwa mimi mtu no aranire nago. Namba yakwa ya thimu ni 0722 680086 na ya Airtel 0784008322.
Onu omba kwithira ikinyira nkirote no geta na mbere kwithira ibatetheria na nkuruki ugeta na mbere kwithira kinyo ikinyira mubango jwa nkatha cietu tukomba kwithira tukikugwatithania na nkirote amwe na kinya baba ya murungi ngugira bethirite bakithithia kuigua into birabo batara na wita na mbere kwithira kiringithia nkoro ya nkirote kwithira kinya gita na mbere kwithira gichoka skuru kwithira ithia gita na mbere kwithira kiono tethi bubwega na gwita na mbere kwithira kiongera ntuko ingi ndene uturo bubu takwende utuko bubwega nini wako makeno matiri Mubango jwa nkatha cietu ukureterine Yetu Sacco, your success our pride.